F1 Rwanda, F1 wo muri rusange resi yayo ya 14 bari bageze muri Belgique ahantu bita Spa Francorchamps, niho iyi resi ya 14 yaberaga, ariho muri Belgique nyine. Ubwo ngubwo ariko hagati aho nkamwe munyihanganira n'impamvu natinze, nta kabazo ka grippe, nategereje ko nyikira kugira ngo bahe update, ariko byaranze. Niyo mpamvu rero tugomba kuganira muri ubu buryo nyine n'uburwayi byose. Rero iyi yari resi ya 14 igeze muri Belgique, ari nayo ya mbere kugira ngo hacemo akaruhuko k'ukwezi bagiye kujyamo. Bageze muri Belgique yabo nk'uko bisanze, qualifying zahise zitangira gutya. Charles Leclerc aba abonye pole position muri Belgian Grand Prix, ariko ayibona ari Verstappen wari wayibonye, ariko Verstappen bari mukubise ibihano byo kumwigiza inyuma ho imyanya 10 bitewe n'uko ngo moteri yabo bari bayihinduye. Rero bari bayihinduye, ubundi ikipe yemerewe guhindura moteri inshuro enye, none we bayihinduye inshuro ya gatanu, bahita bamuha ibihano byo kumwigiza inyuma ho imyanya 10. Mu gihe yabaye wa mbere, Charles Leclerc yabaye wa kabiri. Ubwo Charles Leclerc ahita yibonera umwanya wa mbere, pole position kuri grid, akurikirwa na Perez Sergio wa Red Bull. Hanyuma ku mwanya wa gatatu hari Hamilton Lewis wa Mercedes, Lando Norris wa McLaren, ndetse na mugenzi we Oscar Piastri baza ari ku mwanya wa kane n'uwa gatanu, mu gihe George Russell wa Mercedes yahise yibonera umwanya wa gatandatu, Sainz Carlos wa Ferrari abona umwanya wa karindwi, Fernando Alonso wa Aston Martin aza ari ku mwanya wa munani, Estebanus Ocon umufaransa utwara Alpine aza ari ku mwanya wa 9, mu gihe umuntu wafungaga top 10 ya qualifying ari Alexandre Albon. Uyu nguyu ni umunyaziya utwara ikipe ya Williams y'Abongereza, niwe waje ari ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 11 hahise haza nyine nk'uko bisanzwe nyine Verstappen wari wabaye wa mbere, bakamukubita inyuma y'imyanya 10. Yasisaga ku mwanya wa 11 Pierre Gasly umufaransa utwarira Alpine, ku mwanya wa 12 Ricciardo Daniel umunya Australia utwarira RB, mu gihe umunya Scotland utwarira Suba Bottas ari ku mwanya wa 14. Ku mwanya wa 15 Lance Stroll, ku mwanya wa 16 Hülkenberg uyu ni umudage utwara imodoka ya hasi. Hanyuma Magnussen uyu ni umunya Denmark utwara hasi, yaje ku mwanya wa 17. Sargent Logan umunyamerika utwara Williams aza ari ku mwanya wa 18, mu gihe Zhou umushinwa utwara Kik Suba yaje ku mwanya wa 19. Ku mwanya wa 20 umuntu wafunze top 20 yose yaje ari Tsunoda Yuki, uyu ni umuyapani utwara ikipe ya RB. Nuko rero qualifying zarangiye, abo ngabo ari uko bagomba kuhagarara ku murongo ku munsi wa resi ku cyumweru, tuvuga tuti none reka turebe ukuntu biza kugenda, ukuntu resi iri buze kuba yifashe. Verstappen uri ku mwanya wa 11, mbese arapangurura ageze iyo bangahe. Ibintu nk'ibyo byose nibyo twarebaga, ariko ku munsi wa resi byarageze kabuhariwe. Sir MBE Lewis Hamilton, uyu nguyu ni umwongereza w'umwirabura, aba yitwariye iyindi Grand Prix ya kabiri. Ubu buryo yitwayemo turaza kubivuga, ariko usibye no kuba yaratwayemo iyo Grand Prix y'Ababiligi, byaje kurangira ari nawe utowe nka man of the match, uko bajya byita muri football, ariko hano kuko abari racing bamwita driver of the day. Muri rusange rero ubundi sine wari wayitwaye, George Russell umujene bakorana niwe wari wayitwaye, Hamilton wa kabiri, mu gihe Oscar Piastri yari we wa gatatu. Ariko George Russell nyuma y'akazi gakomeye navuga yari yakoze, kuko mu gihe abandi bagiye guhindura amapine inshuro ebyiri, we yarabarebye aravuga ati kandi bagiye guhindura, bahinduye ubwa mbere nyine yari ari nko ku mwanya 8 amapine ubwa mbere, abandi bagiye guhindura amapine. Urumva ugiye guhindura amapine utumwanya abandi bakigendera, bose bagiye guhindura amapine we arakomeza ngo yatwara, ngo akumva amapine ngo nta kibazo, ngo yarangiza resi. Aravuga ati rero tinge ntabwo ndi bujye guhindura amapine, atereka nkomeze mbagende imbere ndangize resi. Ewana biza no kumuhira, uri kumva, kuko ubundi iyo ajya guhindura ubwa kabiri, Lewis Hamilton niwe wari kubugere kuri finishing line ari uwa mbere. Ariko ubwo ngubwo n'ubundi yagiye gusoza, Hamilton amuri ku gakanu, yanze no kumuca, aba yaranamutepashe, sinzi naramushyiremo akantu k'inda ya bukuru, niba sinzi uko byagenze, gusa byaje kurangira George Russell nyine ari uyitwaye, ari uba ugeze ku murongo wo kurangiza hari uwa mbere.
Hamilton aza ari uwa kabiri, Piastri Oscar ari uwa gatatu, Charles Leclerc yari uwa kane, Max Verstappen yavuye ku mwanya wa 11 aza gusoza ari uwa gatanu, mu gihe Lando Norris yari uwa gatandatu bari kurwanira iyi championship, Carlos Sainz wa Ferrari ari uwa karindwi, Sergio Perez wari watangiye ari uwa kabiri yaje gusoza irushanwa ari uwa munani, Fernando Alonso yaratangiye ari uwa munani aza gusoza irushanwa ari uwa cyenda, Estebanos Ocon uyu Mufaransa wari watangiye ari uwa cyenda, ni umwanya umwe gusa wavuyeho arangira ari muri top 10. nyuma y'uko uyu George Russell wa Mercedes mugenzi wa Lewis Hamilton asoje ku murongo ari uwa mbere, ngo aba stewards nyine n'abantu baba bashinzwe kureba amategeko no gusifura wenda muri ibintu bya Formula 1 barati iyi modoka itigeze ihindura amapine, ahinda amapine rimwe, ibaye ya mbere gute kuki zitayiciyeho, ngo aragenda bayikora inspection nyine barayijyana barayicekinga ngo basanga ngo imodoka yabo itari yujuje minimum y'ibiro igomba kuba ifite, kuko imodoka ya Formula 1 ngo igomba kuba ifite ibiro byibuze bitari munsi y'ibiro niba ari 712 gutyo. Rero ngo imodoka ye ngo yaburagaho ngo ikiro n'igice, yari iri munsi y'ibyo biri kiro n'igice, baba mu disqualifying rero baravatona Mercedes mwari mutwibye. Of course ubwo ibyo bapimye ku modoka ya George Russell nabyo bari bapimye ku modoka ya Lewis Hamilton, nk'imodoka zose za Mercedes. iya Lewis Hamilton basanga nta kibazo ifite, iya George Russell yo basanga ifite icyo kibazo, bahita bamuhanisha kuba disqualified, bivuze ko nyine yahise agenda bahita bamushyira ku mwanya wa nyuma, yari yabaye wa mbere. Ibintu kabisa byamutengushye binababaza no bita Toto Wolff, ariko ubwo nyine byongora Lewis Hamilton nubwo ari umushoferi wa Mercedes, ariko Toto Wolff afata George Russell nk'ari umushoferi we, kuko Lewis Hamilton we n'ubundi sezitaha zigendera. Bivuze ko rero nta byishimo byinshi byari biri muri Mercedes. Nuko nguko byaragiye uwo munsi Hamilton aba uwundi mushoferi wiyunga kuri Max Verstappen mu bantu bamaze gutwara byibuze Grand Prix ziri hejuru y'imwe. Nuko byagenze rero iyo race yaje gusiga urutonde rw'abashoferi Max Verstappen ariwe uruyoboye amanota 277, akurikirwa na Lando Norris 199, Charles Leclerc 177, Piastri 167, Carlos Sainz 162, Hamilton Lewis 150 mu kadomo, Perez 131, George Russell 111, Alonso Fernando 49, mugenzi we Stroll yifite 28. Iyo ngiyo niyo standing y'aba drivers. Hanyuma rero ubwo standing y'amakipe yo ukuntu bihagaze, iya mbere ni Red Bull Racing kabisa, niyo ibayoboyeje inkoni y'icyuma n'amanota 408, ikaba igwinyumwa na McLaren ishobora kuzayicaho kuko ifite 366, n'ubwo ngo na manota 42 yonyine babarusha, ayo ngayo avamo muri race imwe. Ferrari niyo ikurikira na 345, hakakurikiraho Mercedes niri hasi cyane 266, Aston Martin niyo ikurikiraho n'amanota 73, hanyuma RB akaba ari ya gatandatu n'amanota 38 hasi, ifite amanota 27 yayo. Alpine y'abafaransa ifite amanota 11, niyo ya 8. Ku mwanya wa 9 hari Williams y'abongereza n'amanota 4. Kiki Suba kabisa ni ikipe y'abataliyani, ariko ndakubwiye ngo nta nota na rimwe yifitiye. Iri ku mwanya wa nyuma ni 0, uwo bita Valtteri Bottas na Zhou Guanyu nta nota ni na rimwe bari bashobora guscoringa muri izi race 14 zirangiye. Ubu reka turebe niba muri race 10 hari icyo bazakora, gusa biragoye, imodoka yabiri hasi cyane, hasi kabisa. Hanyuma rero iki cyiciro cya mbere kirangiye hari n'utuntu tw'udutransfer tubayemo kuko bagiye kuruhuka. Niyo bita Red Bull bongeye kuyikora mu nkokora nyuma ya Adrian niwe bajyanye umushefu wa aerodynamics Jonathan Whitley. Uyu nguyu yari asanzwe ari director wa sport yabo muri Red Bull Racing, aho bita Audi, bakaba baramujyanye agiye kuba team principal wa Audi, ariko azajyayo seziranye nyine guhera iraseduzo ya 2025 nibwo azajyayo. Urumva rero uyu nguyu n'uwundi muntu wa kane bamereye nabi bayisahura Red Bull. Aya ni makuru yaje kuboneka nuko bita Carlos Sainz yaje kugira gutya, kuko umwanya we wo muri Ferrari Lewis Hamilton azawujya mu mwaka utaha
yagize gutya abantu amakipe yose abona azigira muri Williams Racing kabisa y'Abongereza. Ikipe y'Isurupu twayibonye ni iya cyenda ntigirenga aho ngaho niho yibonye. Bari bavuze ko ashobora kuzajya muri Audi ariko ubwo ngubwo nyine birangiye yibonye muri Williams. Nagende abe yitekereza, yari umushoferi mwiza, ikipe yari yose ikomeye yagatekereje. Mercedes bayimurikinzemo na za Red Bull, ariko nuko nguko nyine isi ntabwo iri fair. Nagenda bari muri Williams arebe ibyo ari byo. Nyuma y'aho ngaho rero McLaren yo ntabwo ari uko nguko bigenda, nta bantu bayisahura, ahubwo iri kongera abakapu bayo amasezerano. Uyu nguyu ni team principal wabo bamwita Andrea Stella. Uyu nguyu ni umutaliyani kabisa umaze imyaka 2 akora akazi hariya gakomeye. Urabona ukuntu McLaren imeze muri iyi minsi, abashoferi bayo babiri bari hejuru, imodoka yayo ni iya kabiri muri construction standing. Nuvuga ngo ibi byose n'uyu mujene ubihagaze imbere Andrea Stella. N'umwaka ushize mu gice cya kabiri niho yatangiriye gukora kuri iriya modoka, asinyisha n'abashoferi bameze neza. Bavuze bati rero tureka tukongeze iyindi myaka 5 sha by'ifaranga natwe utugira neza. Nuko nguko byabaye kuba bimeze. Hanyuma rero nyuma ya Andrea Stella ayandi makuru ahari, Lewis Hamilton y'umuntu atangiye gutsinda nibwo atangira kugenda yigamba nyine ku bantu baba baragiye bamudotingaho bazana utuntu two kumwirya. Urabona Lewis Hamilton ifite imyaka 39. Umwaka ushize bagize gutya muri Mercedes bamuha kontra y'imyaka 2. Iyo kontra y'imyaka 2 yari buzurangirane n'iyi sezo, kuko yari iriya sezo n'iyi ngiyi. Bakavuga bati iyi sezo nirangiye tuzajya tugusinyisha umwaka umwe. Wowe nta na Grand Prix ugitwara, wowe uri umuswa, utangiye gusaza, ibintu byakunaniye. Ati n'umwaka umwe. Ntabwo urabizi muri football no bikunda kuba iyo umuntu ashaje ntabwo baba bakimuha contract y'imyaka myinshi. Abirebye yigira muri Ferrari, habaye umujene wamuyoboye no muri McLaren, nibagiwe izina ry'uriya mugabo w'uruhara. We niho yahise amwikubitira kontra y'imyaka 3 kuko we aramuzi ko ari umuhanga. Ubwo rero ejo bundi nibwo bamukoresheje akaganiro bavatete rwose Bwana Hamilton ibintu biri kugenda neza, timenye ufite imodoka nziza. Ubwo rero yahise ababwira ati rero ibi bintu by'imodoka ati umwaka ushize, kandi koko umwaka ushize turabyibuka yigeze kubivuga, abakurikirana ishene yaje barabizi. Umwaka ushize narababwiye ati iyi modoka ifite ibibazo kuri wing y'imbere, ati muhindure ibi bintu mujye kwigira nk'iya Red Bull. Ati ikintu gituma itihuta cyane cyane mu makona, ati izi wing aya mababa yayo y'imbere ameze nabi. Tibanga kunyumva bati tureke wari umushoferi, kora akazi kawe ko gutwara, nawe twe uturekera akazi kacu ko gukora imodoka, uratwivangira mu bintu kubera iki? Arati barabimbwiye ati ndicece cyane ndabareka wa mugani nanga kwirwa mbatera pressure. Ati sezirangiye babonye ko imodoka igenda iba mbi cyane, nibwo bavuga ati ibintu atubwiraga byari byo, tereka tubihindure dukore nk'ibyo atubwiraga. Ati none barabihindura, abona yuko imodoka iri ku murongo byibuze tubasha gukompeta n'abantu turi hafi aho ngaho. Ati rero gihe nababwiraga ibintu bakansuzugura, none ubu ngubu batangiye kubishyira mu murongo. Ubu ngubu byibuze abona ko nyine nongeye kugaruka gutsinda. Ati ikibazo cyari imodoka, ati n'abenjeniyeri batashakaga kunyumva. Abigambaho cyane. Nuko rero turushoje igice cya mbere, bagiye muri summer break no kwigamba kwinshi kwa Hamilton. Summer break izarangira ku itariki 27 z'ukwa munani nibwo bazagaruka. Ubu ngubu babaye bagiye kuruhuka. Ubwo natwe bwo hagati aho ngaho kizajya kiboneka tuzajya tukibabwira, iki bidahari nyine ubwo ntiba bihari, twebwe tuvuga iyo hari ibyo kuvuga. Ibindi byose naho utaha Imana ikomeze kubarinda kabisa mu mababa yayo meza cyane.